Yes, of course, amazina mainta ADB, the entertainer, of course, nkona kwachira nti Apex TV. As usual, Apex TV not throwing gam kutiti ya burijo. That's Facebook, YouTube, Instagram, hamwe na Twitter, of course, kufuna information yona kwata habas label. Chikambo ni Apex TV UG. This time na kweta information yune trending on misho mu Uganda. Information trending neha. Yune jeno misho Chameleon. Bebe cool okutisa tisibwa. Information ne jene rugo muri bantu babirebe negira ngu Chameleon hine message za kufuna every day every time kurwa ombantu batakumanya amwe mbantu ba general abandi bahi bamutisa every time every day. Yes, so izo bari mwazyo agenzero misho yaza ha police yagenda kuza kuri reportinga. Yes, kugira ngo ahabwa abantu abo abakora ki abakumutisa. Ejo ni information ryo negeno misho omihanga gitu ya Uganda. Bebe cool the same nawe hino muturukireyo akamutisa tisi, of course arakumusintira messages zo kumutina tinisa unakumwita na kuhamba family ye nkebintu nkebyo. Ebintu byo mugeno misho omihanga gitu ya Uganda masebe kubambe kwata abasleba hamwe na ADB the entertainer. Twakumisamu Mariachi hamwe na Morina Ntume, of course babire deported babibagira hero kuterecheyo mu US. At the end of it, yes, abantu abo bakora ki bashanje ngo batine work permits. Yes, so baba deportinga babagaru mihanga yitu ya Uganda. Twagumizamu 14K bongo loguno mwana orikwandikira ebyeshongoro bya Fresh Kid writer webyeshongoro bya Fresh Kid 14K bongo aginsoro misho ya Japana nyo kande kure etauru ogumizamu ndi kwandikira ya Fresh Kid ndekera ukora ki okumuhandikira aginsoro misho ya Jatinyo nargawe kuri ya Texas management ya Jet maybe bafuna umuntu ndijo wakwasa kora ki kubahandikira information. That's 14K bongo ari kujya Jatinyo ebya manager Francis hamwe na 14 na Fresh Kid kambe mbere kwireka ki of course bece kumpamvya nguni reasons nyingi zahire zati nyozi ine misokora ki ogumiza mundu kukora na Fresh Kid hamwe na manager we hamwe na management ya Texas. Yes, twagumiza mu misho SK Mbuga aiziro mu ihanga na jet ba mafias abayembagize kwenda kundemesa ba mafias abayembe nangu unjundiro mu Chihome this time kibarengire yaraheza kurgankai omuchome izoba rya of recently akargoyo mu Chihome ya ijo mu Uganda yajati nyiragu dealing n'abantu abo mostly abembe nangu mfero mu Chihome n'abantu binji abayemba kora ki mbakiteka mu mani mbakiteka mu sente kugira ngo mbambehera abwe mishango yabe atakozire. So this time 14K SK Mbuga ajizata pana kankore ki yes after kugaruka yajati nyina ngudiringe nabo benyini ba mafias abayembagize kwenda ngo ufere mu Chihome. Yes, obono gwashire mu ihanga ryitu rya Uganda. Dino information inakwetera ahenyine Apex TV amazina maita ADB the entertainment foreign game kutiti ya burijo Facebook, YouTube, Instagram na bamahono of course kufuna information eje nyini erukwata haba slave takaje kubakwata.